As we Bible Bahiji text na Matthew chapter 20 verses 17 to 29 hi bang num sa. Jishu na awi ka tiwi bong li hang ka tumma. Jishu na Jerusalem ni ka kwai za de lei la ka. Ana awi sa ka ngatu tra de kanyi li ngatei de ho kui la ka. Shong fu li atum ni hanga. Yang le itum Jerusalem ni va ura kala mi wi naw mi yar li bang mon akho ka ping aina ayen ka tian ping wi bang li ho sang haura kala atum na ali yon shinam de jitit haura kala ali manushi kawai ngapit kawai kala krustung ni shaoshan kawai jandal ping wi bang li ho sang mira kala ka tumatang ali nga ker tui lui nga sak haura nga na kui ka hai na tum sai ker li vre wi so kan yin sa yin. Amen.